ngasi Manipur Exploring Knowledge YouTube channel na pujarakli Afghanistan ki konung Kabul Taliban khudum chansan khiba amadi Taliban karam na horakhi haibagi matangda sanglaba chahi kunlom USA gi makhada sarkar ama thamduna leiruraba matung USA gi President Joe Biden na Afghanistan dagi withdraw tongnaba firep laukraba matung Afghanistan gi lebakta ahongba kaya lakhi atenma matamgi manungda Taliban Lalawusingna Afghan government force singbu maithiba piduna ngasi lebak adugi konung Kabul khudum chansin khiduna Afghan pumba Taliban fighter singna control tawkhre amadi lebak aduda Taliban gi anauba lengak ama lagalagani haina Taliban gi co-founder Abdul Ghani Baradarna lauthokre Taliban na Kabul khudum chan khibaga loinana President Palace su control tawkhre Taliban singna mapung fana control tawkhibaga loinana lebak adugi President Ashraf Ghani yamlaba senfam amadi kar mari puduna Afghanistan tharoktuna yunlonna balebak Tajikistan da thungkhre hairi mahakna social media gi khuthangda mahakna Afghanistan tharokhibasi igi chau ngathoknabani haina phongdorakhi ngasimak Afghanistan da thokliba thodok asina USA amadi Western lebak singna sahi kun hena anauba Afghanistan ama semgatnaba Panakhiba adu aremba tapaga manare haina tongan ba maikaidagi phongdorakli Satliba chahi 2021 asida USA gi President Joe Biden na Afghanistan thadoknaba warep laukhibani warep laukraba matung Afghanistan da kari thoklagadage haibagi malemda hangnakhiba wahangni 2001 da USA na luchingduna Taliban Afghanistan dagi tanthokkhibani adubu media singna phongdokhibada karigumba USA na Afghanistan bu thadokhrabagi tungda Afghanistan bu khutakta khudum chanba ngamba militant group laibagi chingnaba phongdokhi adubu hojik aikhoi Taliban haibasi karino kadaidagi horokhibano haibagi matangda khangminasi aikoina Taliban gi horokpham khangnaba hotnabada ngasidagi sahi ni phuromgi mamangda Afghanistan da thokhiba thodoksin hangatna yengba mathau tai 1979 da Soviet Union na Afghanistan da landaraktuna khudum chanchinkhi tanja adu da USA na Afghanistan gi Mujahideen militant group ta fulai mating panglakhi athuba matamda USA gi Central Intelligence Agency CIA na Operation Cyclone koba Afghan Mujahideen militant group ta paisa amadi khulai mating pangnaba program ama semkhi masi anti communist war amani haina khankhi Prithibi ki tongan balebak singda leiba Muslim singna Soviet singi mayokta lan haunaba masana yana thoksarakhi thorakliba mayam adugi marakta naha oriba Osama bin Laden su amani 1983 da USA gi matam adugi President Ronald Reagan na Afghan Mujahideen militant singa White House ta unaduna communism amadi Soviet Union punna thengnaminanaba warep lominakhi 1986 da USA na paisa amadi khulai matik chana mating pangduna Mujahideen militant group na Soviet Union thengnaba hokhi sahi tara hena mungnarba matung Soviet Union Afghanistan dagi withdraw tawba yakhi 1992 da Soviet Union na withdraw tawkhraba matung Soviet Union na saugatuna Afghan gi president oiramba Muhammad Najibullah president ki phamdagi resign tawkhi masigi matung house arrest tawduna thamkhi Mujahideen militant group luchingba singna Kabul khudum chanduna tongan ba militant group kharaga Peshawar Accord sign taunaduna anauba Islamic State Afghanistan ama semkhi masigi matung sahi ani leraba matung 1992 da Afghanistan gi kha thangmada leiba Kandahar city da anauba militant group ama thorakhi makhoina Kandahar province control tawkhi loinana anauba Islam gi niyom kaya ama semduna namfuda chanahanki thorakliba group asi Mullah Muhammad Omar amadi mahaki khongloi singna semkhibani group asibuni akoina Taliban haina khangnaribasi makhoigi pandamdi communism muthatuna Islamic law ama semgatpani masidana tana military commander amagi makhada tawningbada tawbagi leibang ngakpagi mawong amadi karol sunbu muthatpa pambagi ni haina su claim tawkhi yamna teno matamda Pakistan da refugee ona lanjanaruraba Afghanistan gi chhatra 15 rom Taliban da join tawraktuna mapangan hengalakhi 1996 ki matamda Mujahideen gi leader singi marakta mod khenarakpadagi faction kaya thoraktuna makoi masen gi marakta ungkhatnaba kaya thokhi faction sing adugi marakta lan phawba tawnakhi Afghanistan gi konung Kabul lan maram oraga mangtakpagi fibamda leikhi miyoi praja lesing yang khairom hena sikhi lanfam asigi khudong chaba lauduna Taliban na
1996 की सेप्टेम्बर थादा अफगानिस्तान अमदी काबुल अपनबा अमता याउदना खुदुम चनबा ngamखि लेबाग अदुगी प्रेसिडेंट ओइरंबा नाजिबुल्ला अमदी महाकी मनाउनुपा तालिबानना हातखि तालिबानना मखुतक पावर पाइख्रबा मतुंग मखोइना सेमजबा इस्लामिक लॉ अमा नंफुदा चनबा हौखि लॉ अदुदा नुपीना स्कूल चतुना लाइक तंबा अथिंगबा थमखि लोइनाना नुपीना थबक सुबगी अयाबसु पीखिदे लोगी मतेंगना पीबा दंडी अमदी मी हातपना चिंगबा मियाम तिनबा मफमदा इफोंग फोंगना चथखि असिगुमलबा तमथीरबा तालिबान की थोंग असि मतम अदुगी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अमदी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ना चिंगमनादी सौगतखि 2001 की सेप्टेम्बर तांग 13 दा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दा अटैक चथखिबा मतम अदुदा यूएसए ना तालिबान की लुचिंगबा मुल्ला ओमार दा वाफम अमा थमखि मदुदी यूएसए दा थोकलिबा थौदोक असिदा तालिबान की मियेंग मखादा ओसामा बिन लादेन ना थौदोक असि सिनमनी हाइना मराल सिखि लोइनना बिन लादेन बु यूएसए दा सरेंडर तौहन्नबा वार्निंग तौखि अदुबु मुल्ला ओमार ना याखिदे सरेंडर तौनबा हाइबदा यादबदगी 2001 की अक्टोबर थादा यूके गा पुंदुना यूएसए ना ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कौबा अमा हौदोक्तुना तालिबान बु अफगानिस्तान की तकथोकनबा ऑपरेशन तौखि ऑपरेशन अदुदा अफगानिस्तान की माइनॉरिटी पॉलिटिकल अलायंस नॉर्दर्न अलायंस सु मतेंग पांगलखि यामना अथुबा मतमदा था अमा फावबु फादना तालिबान सिंग मखोइगी होरखम ओरिबा कंदाहार प्रोविंस दा अमुक हनखि यूएसए ना लुचिंगबा कांगबु अदुना काबुल अमुक हन्ना लौसिनखि 2001 की दिसंबर तांग 5 दा यूएसए अमदी नॉर्दर्न अलायंस अमदी ममांगदा फैक्शन कया कायख्रबा मुजाहिदीन की कांगबुगा बोन एग्रीमेंट साइन तौनदुना परमानेंट ओइबा सरकार अमा सेंबनबा तौखि मतम खरगी ओइना हमीद करजाईबु अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ओइनबा खनखि बोन साइन तौनख्रबा मतुंग नुमिनिनी लेरगा 2001 की दिसंबर तांग 3 ता तालिबान की लुचिंगबा मुल्ला ओमार कंदाहार थादोक्तुना चटखि मतम असिदा तालिबान की मपांगन सोंथखि 2003 की मे की तांग अमदा मतम अदुगी यूएस की प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुशना अफगानिस्तान चथखिबा ऑपरेशन लोइरे हाइना लाउथोखि अफगानिस्तान दा जनरल इलेक्शन तौदुना हमीद करजाई थंगना प्रेसिडेंट अनिरक ओइखि 2006 की यूएसए गा इराक का उंखनबा अमा थोखि तंजा असि लौदुना तालिबान अमुक हन्ना नाहौनना मपांगन कन्नबा होनरखि यूएसए अमदी नाटो की अपुनबा लानमिसिंगना ऑफिशियल ओइना अफगानिस्तान दा चथबा मिशन लोइरे हाइना 2014 दा लाउथोखि अदुबु यूएस की प्रेसिडेंट बराक ओबामा ना मखाताना यूएस की फोर्सिंग तालिबान की मयोक्ता ऑपरेशन चथनबा मखाताना अदुम थमखि मतुंग तारकपा सही 2015 दगी 2018 फावदा तालिबान सिंगना यूएस की फोर्सिंग अमदी अफगान सिंगदा तोइना अटैक चथरखि तालिबान सिंगना अफगानिस्तान की सरुक चादा निफुरोम अमुक हन्ना तपना पाशिलखि तालिबान अमदी अफगान सरकार की मरक्ता शांति की वारी हौखिबा 2020 की सेप्टेम्बर दा कतर दा साख्रे अदुबु वारौसन पुरकपदि ngамखिदे मसिगी मतुंग 2021 की मार्च थादा रशियाना सिंधुना तालिबान अमदी अफगान गवर्नमेंट की मरक्ता शांति की वारी अमुक हन्ना सानखि अदुबु यासिनबा पुरकपदि ngамखिदे 2021 की अप्रैल थादा यूएसए की अनौबा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना सेप्टेम्बर की तांग 13 फावबगी मनुंगदा यूएस की फोर्सिंग अफगानिस्तान थादोक्लगनी हाइना लाउथोरखि बाइडेन ना लाउथोख्रबा मतुंग काबुलदा वायलेंस थोकपगी चांग हेंगलखि थोकलिबा वायलेंस असिदा कनाना थोहनबनो हाइबा मिलिटेंट ग्रुप अमतना क्लेम तौरकपा लेखिदे थोकलिबा वायलेंस अदु लेबाक अदुगी जर्नलिस्ट जज अमदी हाई प्रोफाइल की थबक तौबा नुपीसिंगदना हेना सोई मखाताना तालिबान अफगानिस्तान की मफम अयाम्बा तौसनबा होनरखि गवर्नमेंट ना प्रजासिंगदा खुलाई पाइदुना तालिबान सिंगा थेंगनबा सेम सानबसु हाखिबा लेखि 2021 की जुलाई की तांग 3 की अहिंग नुंगाइदा यूएस ना बाग्राम एयरबेस तगी विड्रॉ तौखि हारिबा एयरबेस असिदा तालिबान की प्रिजनर्स 5,000 हेना लेरिबनी हंदक यूएसए ना अफगानिस्तान की विड्रॉ तौखिबा सिना अफगानिस्तान सिंगी मराइबक करी थोकलगदगे हाइबा तंबंगमद्री हौजिक्ति पुनमक तालिबान ना खुदुम चनख्रे करी थोकलगदगे हाइबा मयाम पुन्ना येंगमिनसी।